Ан бастык линолеумы он ақсыз үйеға таңағы, босканы, сымаланы онна арыны кытары бұққуен оңыр бұттара. Күн бүгін дағаны бұл материалы жон тұттар, мосатығар, тәлгетер. Онтан бүгінгі бейгі бері бітігер квартираны қайдақ, табығастақ, оларорго сөптәқ, онна ураты бұрайықтақ, өріменяқ кынан оңыстуқы сөбін тұғынан дизайнер Екатерина Николаеваның кытары кәрсетебет. Мен атым Екатерина, мен Инера дизайн студия дизайнера болабын. Мехевлеген бұл уткина адреске келен тұрабыд. 9 евро-двушка, ол бетер 2 қостақ, кадрапык боланы 6 нағыз кадрат хэп. Бихи бұтеға боланы қағайттар әдірғыл, 2 олақ. Ол еген бола кенер современный стилях жені бағар бұттара. Ол деген онта кенерге ванық современный стилях же дизайнын оғыран бербетін. Бұтеға кірдік бері планировка оңыр бұт хэп. Детская картугалардан бербет, онна манна санозил бут булана раздельная это, то есть туалет бут, онна ванна бут, туспалар это, онна бихи хобамут баппатан ихин стиральная машина баппатата, сушильная машина баппатата, оно били бахтар булади, тетки хеоларар, оно удобный болун кана болун хобам кеспет. Екатерина тон үлек қамыта амыстан қайдақ бұғылақтық барари. Эм бу буланын оңороргор олықтақтар кітер кепсетеғанду бетер қайдақты. Тон бастан келен жерлерін химир карабин хэп, черновой вариант топтағади, оны келемин замердырылабын, стены размеры, түнүктері, трубалары карабин канализационный трубанын хэп. Ол кетен қағайттары кітер кепсетебин, тугу бағараларын, кенер болан техническое заданиеден толыроллар. Тугу бағараларын, например, бұл қағайттар болана, бәйбдер хос, улахан гардероб бағарабыт дебіттері, оғылар бутор хос, гостиной дебіттері. Ол қаямыд уже бұл планировкатын оңарын беребіт. Өз варианы оңырабыт, онтан корректировка келлері бейт, олар табыт, онда кендер әп тектерін деревінді олардан барын даже үйлі барыр. Білген бейге бұл квартира залығар келен тұрабытте. Бұл залға бейге кәневдегер бұл гардеробнай тұрар. Онуға же гардеробнай қандық материалтан оңыр бұл күті үйінді. Бұл кейі сынянар, олорор, сире ене түйі болары. Гостиной бит бейге бұл 12 квадраттақ, онтан гардеробы бұлана улхан 6 квадраттақ. Қайқа ұлағана бағарара дейін именно улхан гардероб бағарарын дейін әлдеттен өтпеті. Обычно гардеробтар бұлана 3 квадраттақ, 4 квадраттақ, ең бұл ролі ең бұл максимально улхан кендер желегер барсар гардероб оңырында харбып бұд. Гардероб оңыры бұтыр бұлана ұлдыз бұт бұт, стиль бүтер барыстың кіна мас мағы талбыт бұд. Оны бұлана подсеткала қап гардероб бұд, білеген қалбан гардероб. Оны күрдік қалбанар датчигінен. Эстетичный хыллах, онна тонтаңас таларға көрірге нәне көмілер дейі күрдік. Онна бұл херкелебет болар мена херкеле болбатақ арылар. Манна мен дополнительный скаптардақ болар. Онна инникетин бұл скаптар аннақ болалар же, Катерина? По дизайну бұл манан көстебетін кіна доғыңырықтақ стеклянный перегородка. Бұл білін тұрары күрдік, онтан бұл манық хараматылы стекло бар болықтақ арылар. Екатерина онтанже әйге бұл квартираны оңырор ғұтқар қаннық саңа материаллар туғанығыд? Бейі міні көрігі күрдік бұлағына, бұл, например, 3D панелден аттақап, метражынан атыланар, 2 метрлер, сөбе 5 сантиметр кетіттәқ, оны қолбанылар, қайда бар қана қарасқылық қағат. Бұл, например, дизайнынан основной цвет стен оңыр бұппыд. Онтамандық панель квартираға қайдақтығыны берері? Это был современный стиль нахаварсар. Бұл панеллер бихи болған современный стиль туттар болақпына ханнамита хиндер илебет. Декоративный сыллардақ болады. Бұл, например, тыбы зонаға тұрар. Олихин біле тыбы зонаны ханнамита выделяйдыр кінахар. Бұл болғаны жегінен манна туқ. Бұл мандық бұстып хоғады хар. Бұл телевизор зонадыр ортодынан несущий колонна тұрар жегені. Ол оны ханнамита туттар кіна бихи бұл мандық тыбы зонаны оңыран барамыд. Бұл мандық панеллері. Онна бұл темир молдинлары тұтту бұд. Темирдер.
Тон мен ханавар чуадык хатамык бахалах именно табыны андык хайыркана табы тораны. Сеп бу панель тагынан эссе эги бу курдук эме андыгы материалы килдерен бербите биккичи. Бу булана мебельный шпон динаттах. Аме под дерево гардероб тор барыстынкана, онна тонна кухняга тияхпит кухняга ме барыстынкана мындык. Та декоративный диван зонатын хаян бербит. Орын бербит. Бу панель эссе атын быгылах эме болар эбитти. Манна кирәйти кытары эме киһи болгоян, онна Сергей көрөн себебит, аны тох уратылах болалар бу панельлер. Кинер булана материалларынан араксаллар, производительлеринен араксаллар, Китайдар да баллар, Кореяда бар, курдук Россиялар да баллар. Манна булана бига по дизайну эме стеклянный перегородка бар бухтах кырдык били перехожий зонаны, на гостиной зонаны арарар. Ол булана тохпут булан темир профильлах болар хара. Ол онна барыстын гынар бумындык эрейка, хара тохтардах эрейканы талбыт. Онна манна по дизайну эме серкеле бар бухтах тумбалах. Тон барта барыстын гына. Онтон бу панели краскалы кайыпту. Бу булан уже краскаламат панель, бу мандык бәді дерево өйнәгынан, томаз өйнәгынан бірір. Онтон бу мас өңі, бу маған истенеға, төһө барсары сырдык истенеға. Тон тох бейі жеветер булана фурнитура бұд хара. Точный люстралар бұд, споттар бұд, анар бұд тұтақтара ген, бра бұд, не күрдік олихен бу хара тоқтара. Тон мен хана бар барсар, игра цвета дем болар нучылай тағына. Квартира стенете үс арас өңінен краскаламыт оғылар оңюр утер местелері сырдык алай. Сал оны ахыр сир сырдык серей өңнөрінен сотылы бұттар. Оттон түріпіттер утер қостырын стенетен аңар эркенен декоративнай красканнан биспиттер. Бұл бейі түріпіттер біт қостыры болар, 12 квадраттақ. Мұнна бұллана сразу антан халықпын барабын. Бұллана кистерен аң болар, нучылыйта хаскрытая дверь. Көрілгі күрдік наличниктара, тоқтары да хоқ. Оны гостиной түттен көрдіқана істенені кітарамындық бір уровенге тұры болар. Онна, конечно же, фурнитуралар бұт әме харалар. Ол оны кітары амыд бұл туға әме фурнитурата әме хара болар. Мұнна Тутупут бихи декоративный красканы хэб, көрөгі күрдік бұ мындык араз өңінен күн отугор, лампа отугор анюр. Бұллана текстурата шолк тен аттақ, шолковай күрдік көстерді. Бұ мана бұллана мастердар оңыролыртын әлбақ тұтылықтақ хэб. Мастердар бұллана оланлар просто мәне хотан кеспеттер. Оны техникалардақ. Ол техниканы тұтуған ұнтын бұл мастер үчі байтық оңыр бұд тянат ханыбын хатанмыд. Онтон атын краскалардағар бу сүрін уратыта тугуй. Тох долговечный, менах краскалықты кеттен қалбат. Тоқтағаны біле скол, туғымыда мебель қаятағаны біле хол қалған қалачыде олының болбат долговечный. Онна күнүс киэхэ күн ота көрдöҕүнэ битер лампа отугар бу өңө жүһүнэ уларыя турар Үчебайдык мындык хайыр, анюр күн отугар. Сеп онна жа эссе бу утыйыр хоска эге эме бу мандык панеллери хамагатык туттубуккутун көрөбүтти. Бу метрді панеллер быт, под основной свет стен краскаламыт, онна бу бра оңыр бұп бұт, қағайтар кехәбілі основной оту араран баранлар книга ағаларыгыр, оныманы көрілерігір, жуай бұралар маны құлбан олар. Екатерина онтонжа бу от квартираға ме сүрін местені ыларжи. Онуққа бу утыйыр қоско эйги трековай системені эме туттубуккутун белети көрі қойып. Бу қоско бұланы бихи иккетінен трековай система оңыр бұппыт. Ол көрігі күрдік ол өтітер рабочий зона бар болықтақ. Қағайын рабочий зонада ол онны әбі от бар болын кіна бихи трековай системаға үхә споттары илбіппіт. Оны қайдақ бары қамсатан біле рабочий зона түстін кіна оңыр білбіппіт. Манна улана по проекту макияжный столик бар болықтақ. Қағайқы макияжный столига. Том білген бұла оңырылға жер мебеля. Бу булана вывод проводалар оңырлан туралар бу херкелега. Херкеледе подсветкалак болар, онна бу мебель вывод провода бар хэп. Бу булана мебель, макияжный столикка косметика тараналар полочкалар бар болтактар. Олар эми оттаныктактар. Манна мебель бу булана караңа бежевой өйнөк болтак. Та дизайнынан барсар гына. Тон
оңорларын күтә жабыт хатаныга дебиттер мебелщиктер, мебельный компаниялар. Екатерина, квартира бу проектын оңороргор бу истенени мостаны эре болбакка өссе бу олохтоохтор түнүктерин сабыытын эме талан ыян керден береребеккинди кайдага талаларын. Бихи штораларын, түнүк хабыытын, орон, текстилин, текстуратын бартын талан беребет. Биле барта тох кардина болохтах буллаажы цельный олихин буллаана. Та барыстын када бу мандык өңнөр барсаллар, хайыллар дехин бир консультациялыбыт, орон беребит, жандарны галарны көрдүнөр кана проект. Онна кас бидди дизайнер бейте туспа көрүләк боларди. Анука Екатерина эн жа кайдак өңнөрү сөблән туттагыны, онна бу жоңга хергеге бу маннык өңү талалларга сүбелигини. Мен бәм буллана минимализм, современного стиля хөблүгүн хэп, более приглушенные тона хэп, хана серые, бежевые, он бахай терморовно нук стиле хөблүгү тевтре бүтүм хан, оннотон онык чуват көлелес питолихин. Бу жедерен в основном өңнөрө бартаганнык ди приглушенные тона, серый, бежевый, спокойный, ки жетер керен лехынянын кына, аралжи батын кына дем куту өңнөр тутту. Мана телевизор зонада бар булып тахап, ороннорго хатанара телевизор көрөлөр, ол ону буллана каратык тыбы зонада бар боларын биллерер кына бихи молдинер туттуппут, эми под основной свет стен краскала луппут. Оны көрөлгө курдук бу плинтустер бит, эми стены өңүн катары бир өңүнөн краскаламыт. Обычно плинтустер маган болалар ди, маган өңнөк ол ону бобадын кына, аны барта бир потологу үрдетер кына тох нема дем болар булади, нема мандык бир өңүнөн краскалыр. Кеннер эме бүгөт проводу бар, бу манна стенага бир кына улхан херкеле бар болуктак, ого кеңетерге аналлах. Курдук бейсаны жибыт раздельнейді, туспа бейтетер туспа туалет кабиналағата, бейтетер ванной хэп, оны холбамыд бұл үтчебай, кембай санузел болан тақсыбыта. Сен тонжа бу санузелга эги кандык материаллар туханныгыт, кандык өңнөрү таллыгыт. То бихи жевет стиле барта мандык приглушенный тона девдимди, плитка вот эми оннугы же болбута под бетон, плитка вот барта керамогранит, алтон на алтон форматта хэп, санузелга бартыгар оннугы же тохтаны биле атын өңнөр тутуа тахпыт, барта цельный болдун кана хэп. Унна бу көрөгү курдук ракына вот эми ол же плитканын орулут керамогранитинен, бу буланы индивидуальный закаханын орулут раковина. Туспа мастер орбута керамограниттары быхан, хаян, индивидуальный размердерин мандык үчебай ракына болон тахсыбыта. Онна раковинаны тыгар бу скап тилерин бербитебик кетти. Бу буланы эми скап для хранения. Основной фурнитуруны туттаркана хараны туттаркана бу эми хара ручкалагын болон тахсыбыта. Унна лахан херкеле бар, хырдык, оттах, подсветкалах, чудик көрүнөргө. Онтон бу жон өрүмөнненергер сан узелга самай тугу болгонтого уруктактыры. Это санузелга функциональный болтах техный бун санузел хэп, стиральная машина, билеген сушильная машина ден килбита хэп, таңахы суйтаран баранын курдан кехаган, ол онук сушильная машинаны батарар кана, стиральная машинаны батарар кана, гигиенический душ багара ачалар, ол тоқ барта баттын кана, доступи бар болын кана, оғыран тахары канада техный бун санузелна. Онтон бу проект быгытынан сан узелга кас оттучката бар болара ордуй. Бихимлана обычно төрдү доророт хэп, төттен элбак болан ахарахырдык болар, эби болан бу херкелага оттак болан, аме дополнительное освещение кутук болан тахсар. Онна манна аме декоративный оттак бут, бихи баны үтүтүгөр, основное освещение на ардахпына были приглушенный от болар, парящий потолок тенаттах. Ол это бихи
үс олды туппут хелкле, парящий потолок на точные. Екатерина билигин ванна араха элбэх акриловай ванна, чугуннай ванна. Онуока энже билигин каннык ваннаны жон туттарыгар сүбе береңете. Онтон эти буллана уже хайтар заказчты бәйләр хайда хөдүлдәрен һәп хорохтар буллана бихалык чугунны надо диләр. Хорохтар буллана уже акриловай биле более тох аныглыги, олен әлбәки акрилы торалар бу көрәгә курды биха акрил торар. Акриловай ванна урбуппут. Оно плитканан тугун экраны биләп. Бу манны биха месте тахсан калараты һәп ванна вот кетте уна метр хеттона, онны өсте хүбичке сантиметр халараты. Ол хим бихи буллана, ону туттары бу керамограниттан полкалар оңорбуппут. Шампуньнары, мыллары, нин уралларга. Плиткатын буллана 4-5 градудан быспыппыт, эстетично болгон кына. Дие керген сарсыр даңы сарылы киһәңи сонуну исте ахыр местете квартира элинеттүгер турар. Мебели дизайнер иккеңі жөрелен оттырбыт. Истене өңігер барсар сырдык онна мас өңнях ыскаптар ахыр сири кеңетен кыпсыран береллер. Кухня вот каракай хосап, жайнетта хана, оны буллана техниканы батын батарга ырхаттарык көрсөтпүт һәп, ол да боллар учебайды хатамыда дияныйбын. Кухня оллана правила треугольника ден бар һәп, оны бихи тотустуут хата. Ол правила вот буллана мандык бу халдиник бутурар һәп, халдиниктан ахылаган, мойкага кәләнген суяган, онна кырбастыгын, онна астыгын ден. Хата ол треугольник бутучебайды хатамыда. Антон онна бу техника вот имбарта стройный болбута һәп. Бу булана халдиник бутурар. Ник ручкалар, арыллар, алара морозильный лария бар. Бу булана пенал для техники, духовка турар, микроволновка турар. Бу булана менә кыска болбата һәп. Менә булана газовый котел турар. Ник арыллар пушак системаны орлут мебельный ан һәп. Антон бу дальше бардак бутна, мойка бүткәләр, мойка үтәме менә хуергәин ничәбай тохтах функцияларда һәп, алан барангын менә бөгөй тугуин куен кәгән. Антон дальше булана посудомойка бүткәләр, онна тохпут плитка бүтә. Плитка булана индукционный, динен газта җәһә, буны хайннар багараларынан би газдан үткәсенә бу индукционный тогын бупут. Онна подсветкалар кухня бүтә, буны булана движение мурки хобанар. А за стоит деньги не бери, кида халила им было ганы было ади, интеграйн он нам декамахан просто хопан кахан, кунуккана баттавахан. Вот. Онна бу тугу берәди. Ага, бу буллана манна тохтар бутроллар, газовый счетчиктер бут, стояктер бут, онна бу манан арулан показательлерин план миран. Көрәгән. Екатерина там бу холодильник онна духовой ыскап теңе тураллара мехендеспеттердо. Ха, мехендеспеттер. Может, хизбер мебельне шитер бедене баглар бул, ол метус позащитан ороллар. Онтон технологиянан торок кайып. Онна жа билигин модага детакка каннык онна кайдак өңнөр мебеллер келдилер. Ага, да бу билинги бу көрөр кухнят курдук өңнөрү тутталар. Албахки бежевый, слоновый, серый, курдук хэп, но бли дебит основной стилигер барыстын кана бихибо деревана туттупут бир кухня бир түтүгөр маса түтүн ха. Хэп маса түтүн унна то бу ручкалар бут интегрированныйдар. То есть мындык туспа фаскалар дактар, хорок скаптар бу плана пушап системалактыр. Онтон же бу кухняга да болуун, утуер коска да болуун, кирер сирге болуун, барыта бир материалынан оңголуу дебитти мостагы. Онна бу сытар кайсыката эме ураты, ануга же бу мосты тугунан биги көрөчүлөр битигер кепсиякка. Ага, биги мостогдор булана кварц винил тутупут хэп, кварц винил булана тон хайргер тутулута аяхыл болла хэп, ол мине ламинат, керамогранит туттары битти. Кварц винил булана тох материал ПВХ-нан уна кумага буккайнар оңороллар хэп. Ол хинкени булана били уттан туттамма деген. У, например, ламинатка ут үстагана били үллен калачыгынди, кени бу кварц винил була онды болбадах. Ол хин биги ёлочканнан, ёлочка ден стиллер барыстын гана раскладкалам димендик, жени бир гана килгип. Ondan kolabor laminatка же бу 10 сыл сулус балырден хорьялларди. Ondan бу кварц винилга кастылы бу оңоран тахаратчылар мектелилери. То кварц винил ламинаттары кырдык угун болар. Уна бир ки хайдак туттарынан хайыр булажы.
куханы тутунактарына түргенеге жана эптеге курдук. Онтон бу 6-5 квадрат еннех квартирага быха барылан төхөлбәк бу моста материалын атылығы қойбүй. Он бірген курдук элбэх запастанлы ханада, химбир расходтанырыга реген учетайды ханада. Бие булана кухневтар планировкасын орбу бутун кенниттен бу холодильник буттарыды стройный манна була места халанкалар это. Оны булана хайда бит туттары бие булана то дизайнер быгынан хайтырга булана декоративный шкаф прилагайлар туттар. Бу булана пушап системанын арылар, бәте булана стеклянный. Уна отунан сырдытылан турар. Бу булана бите декоративный бокалларга, вазаларга налак шкаф булар. Оголор утир костора ахыр кохукытта сергестеhe турар. Урадата ден атом костортан гаратык атыныңа хәп, таяхы били ике кыргы кызы олар булади. Стене төмен буллана пепельна розовый кымыппыт, онна оромут өңө эме, онну уже пепельна розовый табыппыт. Ике тәстәк декоративный панельдер эме туттуппыт, только стенени биркена болбаха потолок таханан үһәннән быһамыт оңорбуппыт. Кыртык били ого кохойм бир кыртык олуу болуктак булади. Ол хим по дизайнуна бугунды көрөбү курдук. Үһә люстралар туралдар, планеталар курдук, шариктар. Онна булана ремонт барты бирге голлан калбак булади. Ол хим булана бүтүтер бие голлана мебель оңорулуктак. Тами оңорары жаллар ха. Скаф таңастырын уралдаргар, онна бу остолтагар түндүк алатыр булана рабочий зона бар болуктак. Екатерина Антонча бу ремонт оңорор гутугар, эги проекттер гутугар, бу люстраны кайда талагыты? Атын люстраны булана хайбыт касты варианы химбир көрөр булак битей, барсарын, барсыбатын унна проекттер будар булана жинахти бар люстралар табыт хап. Жоннор били проекты тоту халларгар бихеме заинтересованы бихеме чугай олихим булана магазиндарга бары турарыбыт. Антон бу тохтун хакастабыттара. Атындойттан хакастабыттара, онно турабыттара. Екатерина Антонча бу көрдөх бүтүнө утир хоска да болдун, агыр сирге да болдун, түнүк сабыгылара ары уратылар жеп. Онтон бу оголор косторгар эги тугу турараларын таллыгыты. Бихе булана по проекту столара тарепитин курдук рабочий зона бар блохтахти, урога агаллара берген, онно штора барсыбатын егин бихе булана жалези турабыппыт. Жалези, онно бу үйхәдер булана тоқтырдақ, туспа освещениялах, штора онна мехедерин жалези болбыта. Онтон бу квартираны холобур саңа квартираны атыласпыт жоннор, бу дизайны кытары саңа квартираны атыласпыт жоннор дизайнер кытары үлеләй тақтарына кендер тугу бархыраллары. Антон дизайны булланы били хас квадрат, хас биди квадратын тутталаргар нада. Хайтер ха билим бир запростах келелерже. Бихи детский батарек бутын нада, родительский спальня, жонрык көрсөр зоналаных бутын нада. Ол ону бартын батарырга дизайнер именно көмөлөр. Онна основной стилин, материалларын, бюджет расчет турга бартыгар бихи көмө болот. Бу квартираны бырыягын оңороргар төһө кем бар бутай, онна мухайттар кытары төһөр бир гөлеләбик кити. Отуттан тақса күн оңор буппут хэп. Бу проекты хахайттар кытарыттан химбир биде табы бартын мдекеситаган электрикада болуун, планировката болуун, стене үңүн талаахын, химбир корректировки ден бар болалар хэп. Потому что это были хахайттар доктор оллажы, олорор жейлері бол, олхин мындык более ответственно сыгыннагын, онда каждый деталь химбир хахайттар кытары шедикеситаган. Онтан бу эн оңорбут бырыягын олоққа кийдагына төһө үйрәгәни астынагыны. Астынабын. Чабай ки унык үлем булади, унык беремебин анамын, кахалламын оңоробун, ону хахайдар үрдүт, унык хатамы деген бактарына бәм кинерге тәрәтәңе үрсәм. Екатерина, бүгүн биги бери битигер кыттыбыккар мактанабыт, онтан көрәчүләр битигер эти бит жабу дизайнердер кытары тәңгә үлеләң, онна кас өрөбүл аксын сака таланнар дизайнердерин үлелерин биги бери битигер көрүң серген көрсөк кадери.